Twerekeje mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, imiryango ituye mu mudugudu wa Rango ni mu kagari ka Runyombye mu murenge wa Busanze ho mu karere ka Nyaruguru, iravuga ko ngo iri guhohoterwa ifungwa izira kwanga kwirukanwa kuri gakondo bikozwe n'umuntu uvuga ko akomoka ku mutware wigeze gutura kuri ako gasozi ku ngoma ya cyami. Ubuyobozi bw'umurenge bwo buravuga ko ngo aba baturage batsinzwe urubanza ariko bakanga kuva mu masambu bagashaka no gukubita inzego z'umutekano, ari nabyo byavuyemo gufungwa kwa bamwe. Kamini Ndikumana mu nkuru irambuye. Ibibazo by'aba baturage bishingiye ku kwanga kwimuka aha mu gihe ngo baburanye n'uvuga ko akomoka ku mutware wigeze kuhayobora ku ngoma ya cyami, akaba ari kubasaba kumuvira mu isambu ibyo bo badakozwa ngo kuko bahavukiye bakaba ngo banahasaziye bazi ko ari ayabo. Ntibahakana uyu mutware gusa ngo ntibemeye iby'urukiko rwisumbuye rwategetse ko batsinzwe kuko ngo habayemo akarengane. Bavuga yuko ubu butaka ubwose bw'uyu musozi mpagazeho ngo ari ubwabo, babanje kuburanira mu bunzi uwo musaza Ndamage atsindira yuko isambu arimo n'abavandimwe bari kumwe hariya se na sekuru. Nibwo bahise bavuga ko bagiye kurega ahantu ngo twebwe tuzagira ntituvuge. Uburyo batatsinze nabo n'uwo Jiji yari amafaranga nyine akabura uko agira. Nabo yavuze abakecuru ati aba bakecuru kumva ariho basaziye bakaba ari iwabo uzabashyira ngo bazasiga iwabo. Abakecuru bati wacu nta handi ntaho ngaho niho twavukiye. Kumva rero Jiji umwe abakecuru ngo nimugende ngo niyabona habashyira gusa habashirida kuko uwo muntu yaje ari umushurushefu koko yarahayoboye, ariko nubwo yahayoboye yahasanze basogokuru na basogokuruza. None jewe icyo ndi kuvuga turi kuri gakondo yacu. Uwo mushurushefu si we wayoboye wenyine, uwo mushurushefu afite iwabo gakondo Isovu, niwabo ntaganda Isovu. Ntabwo abayobozi bose aho bayobora n'abayobora ubu n'abayoboye kera ntabwo abana babo bazita aho bayobora ko ari iwabo. Urumva twebwe tukabona bariho badusagata baturenganya. Kuri ubu noneho ngo ikibahangayitse nuko bari gusabwa kuva muri iyi sambu ku ngufu ngo bataza aho berekeza, ari nako bamwe bafungwa ibyo bavuga ko ari hohotera. Baravuga ngo nige mutware wabo ngo nibambona ngo bataba ngo bahabonye zaba bahabonye. Jewe bamfashe bambohera inyuma gutya n'amapengu. None bamaze kunyuriza imodoka baboha none n'amaguru nabo bashyiraho amapengu. Nagiye ngaramye mu modoka, bagiye bankandagiye hano ari babiri bahagaze. Mbona barazengurutse inzu barakubye n'imbunda bose. Ubwo bahise banjiraho amapengu badushyira muri gereza. Umusaza bakubise bishe baragumya muri gereza, nkumva baramutimbura imigeri, nkumva arana ese mana gengirene ndamfata ashyiraho amapingu. Umupolisi umwe uwo ushaka amatsambu witwa Ntaganda yamfashe kwizosi ngo ampotore. Imyaka 75 ndayimaze, ngahora nimumbwire aho nzerekera. Abantu twarengeze bake uti nawe turengere Kagame we, Kagame turengere wowe ukagira umuheto. Ubuyobozi bw'uyu murenge bwo buravuga ko aba baturage banze kuva mu masambu batsindiwe kandi ngo batanajuriye, bityo mu kujya kurangiza urubanza aba baturage bagashaka gukubita inzego z'umutekano. Gusa ngo harateganywa inama n'abaturage hamwe n'ubuyobozi bw'akarere, nk'uko Kagabo Rugamba Berite umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Busanze ku murongo wa telefone abivuga. Kiriya sambu uriya musozi hegitari zirenga 30 z'umuntu wari uhatuye bamwirukana muri 59. Urubanza rwaciriwe hasize nk'imyaka 6. Noneho ruza kurangizwa, noneho abantu bari bahatuye banga kuvamo. Banajuriye noneho polisi noneho iramanuka n'imbaraga bababwiye ko bagomba kuva mu by'abandi. Haba resistance y'abaturage ku buryo bakubise n'umupolisi rwose ayo wa polisi yarahakubitiwe. Biba ngombwa ko bafatamwe 3 bari ntuza basomba batuma abandi bagira umugaga. 3 barabafata babajyana muri transit center. Yabaye ikibazo nyine ku buryo n'ubuyobozi bw'akarere bufite gahunda yo kuzakoresha inama y'abaturage
mu gihe aba baturage bavuga ko batiteguye kuva muri aya masambu ngo nta handi berekeza, bakaba ariko batarigeze bajurira. Ku rundi ruhande ibi ngo bibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'urukiko kuko ngo iba yamaze kuba itegeko. Mu murenge wa Busanze ni mu karere ka Nyaruguru, jyewe na Kamili Ndikumana, TV1.